Ia, o te whatalo whātu pa ia maualunga o sia tātou atunu. I on tūlanga whālupe. O le pa ia lavalea I le awhi o tama ma o lātou ainga. Ainga ma o lātou tama. O songa ia pule matu mo I tū au ma lātaua ainga le tai ma le wa au fonti. Ia e le whangalo ina fo I tātou motu sai. Ia sua ma le vai whanua. Fo mai tūlangi sa ole masale au mua ma le lau niu na sa e lua pātui o le motu to o le whale ula ia e mai se la au na matasi I le whangaloina le tapua inga le ainga sa le vi mai se foi le ainga sa meki sa teko o e o lo whanonu manu a walawa le manui a le atunu ia e mai se foi tapua inga maua tina amta maa matatua ia o lo tapua I mai maota malawa o le loa loa sa mua o lo maua mai le nei whasalanga ia e le whangaloina foi ia o tatou tama whanau ia malipai o sa mua ia o lo saili malo ia tunu I fafo o lo maua mai so o te whatalofa ma o whalofa atu whatalofa foi sa whainga o tatou au whasalau ia e mai se foi le au tustala Manato le nganga ai o nei por kalame. Ia longo pu ia li ile mamalo le atunu. O mata upu lau te tele. Awa fo ile la tau fo inga luenga tausi. Ia mai lo via tal tonunga. E le tau fa ailo le tau o tau mata fa yoi. A le nau ta inga la vai al tau fa inga malo. Ina ia sao, ma paleni, ma ia mapo fo. Ia le momoli ina to tato mata upu. Ia o walawa le no foilo fo le malo le atunu. Ai pa aftai le pule fa soifua le atua. Ia o momoli mai le soifua ma le ola. Ia mole sila fia. O se fulu ai ne yo aso. Talon tula I mai tato fai ngā malo. Lona winga tasi le vai aso. Maona aso. Ia atonu o loo iai ni mata upu tāua. Ia o lava ona o whailo. Pe wha pe lima. Ia o nai mata upu le nā. O le anga I atu iai I al tātou kolsanga. Ia atonu e heanga I mai tonu tātou whai ngā malo. Ia o lo uti lava le whasoa. E le tau whailo le tātou paketi sa whaanga ioi e le tātou malo tausi. Ia o le tātou paketi lava ia le luasu limpa sene. O tatou le safa nga yo yel fatinonga ia o le anga I mel tatou painga malo o le lava o failo mai ia o uti le fasoa ona na lo so limpa sene ia o le safa nga yo yel tatou malo ele po ai la le ba ai el tatou kapeneta le fionga le pandemia mai se foi la na kapeneta I me tatau na ave yel fa mo Molsi la fia ia o lewa tu ina atu le whaalinga whaasalau polo inga whaalavlai whaafose. E tu sai ma le vaenga tasi o lima whaavai le malo tu tasi o Samoa. E mawhai ai o na operate le tātou painga malo le paketi lava lea. Ina ia mawhai o na operate le tātou whaangaioi fo le tātou painga malo. Ai maise le tātou watunu I le tolu sfulwaso. O le fono le kapeneta le asolulu. O le sa fetu na iai. Ia ma au si ai fo. O le amata mai le tato paketi le aso tolus fulo se tema. Ai fa amata ina le aso tolus fulo o ke topa. E ta oto lua tato tapenanga. E le ngata le tato paketi fa anga yo ye tolus fulo aso. Ina ia ave le wha mua inisi o vaenga o lo taumwhai ave ia il wha mua ia awane I to al tāpenanga ma le wha ngai o ina al tātou malo ai o lo o ngā lulu e fo il tātou mta ngā luenga o tupe e tāpena al tāla whaatau au tu o le tupe o lea ia il fuafuanga po le bai asolo na lua o ke topa o le a fola I lunga al pale mene ia le tāla whaatau au tu o le tupe I le vaenga mua la lea al tātou tala le tupe I le tasi o lima I lalo le whaabai malo to tasi o Samoa e tolu sfuluaso ia ua whata oto mai ai vaenga ave ia I wha mua o le tongi ina o tangata whainga luenga ia ma uwa taimi
o ngā luenga whaatino le mta ngā luenga ma ofisa le malo. Tono mainga ia o lea a whaatupeina lava i tono le tātou paketi le tasi o 5. Ia o le tātou paketi whaanati nati. Ina ia mawhai ai o nanga whatau 5 ina vaenga ia. Ia e totongi ai fo ia o nanga whaakon karate. Ia tono lo ia inisi ati na el tātou malo. Ia o lea a wha ngai o le tātou paketi lea. Ia o lo toa fo inisi o pensione mo tātou tangata mātutua. Ia mawhiso soani mo tangata iai mana o ngā whaapitoa. Ia po wafianga tu mau o soifua. Ia o polkalame fo isko sipia le malo. Ia o le awina ato ngase mo tō ngaftinga i fafu. O le okaina o vaila au mafuala au mo ngase i fale mai. Ia e mai se foi kon karate mo le awina mai o sua au le atunu. Ia mga luenga te tele ale ati na el malo e pei ona iai a tele ma le ofisa i se vai o mtanga luenga o patoanga. O vaenga ia o lela ave e wha mua il tato paketi lea tasi o 5. O le pei ona whailo atu le amatanga. O lo o tā pena, o lo ta otolua tā penanga nei. O le foi ua a mata whatalitala noa le mtanga luenga tupe ia morsifia ia o le foi o te tau avena lua le sui palimia ia ai mai se foi o tūlanga lava leo le minista tupe. Ia ua a mata whatalitala noanga ma le mtanga luenga tupe ia e fola mai foi le latou paketi wa tātia il taimi le nei. Ai molsi le fiel pa ia o tātou autostala ma le whaafonfonga mai foi o Samoa. O le alaba sa whaailo ia le anabatau a le malo le sa vali ai Samoa atoa i tū malo e 5 sutas ia manatu fo o whaatali mai tātou watunu ia a tonu la al tāpenanga lea o mai tonu le malo fo tu watu le anabatau i le mtanga luenga tupe o taimila le nei o lo ngā lulu le mtanga luenga tupe ina ia iai tonu ia fuafuanga le nei o afo i mea le mwhai o na patino ia e 5 tausanga le paia inga a o le tāua o le mole silafia le malo le atunu ia o lo o patino uma paenga i e lua i le ngata le tāpenanga le tātou tasi o 5 a matawhanga io ia i le atunu lona lua o le tāpenanga le tātou tala whaatau au tua le tupe ina ia mautinoa ia whaanga io le tātou atunu ai mai se fo yo le atunu atoa i nisi fo yo whaamanianga wa umona whaailo le malo fo a sao mai maau le safolau ia o vaenga ia e te tau o na ave ia i fo i whaamamua ia maolo ia i fuafuanga atona ia se taimi whaailo mai nisi o polo inga fo ia le ao le malo e tu sai fo o le aso ua whaamautuina ia e mawhai o na o sui ai fono al parlemene ia mama fai ai ona table fo tato tala fatau au tu tupe mo fai nga malo fo ia manatu fo ia ele atu sul do masina al tato tala fatau au tu tupe le lona winga e malu masina ma le fo iwa nga lulu e fo le matanga wenga tupe ia ole isia tato mata upu atono le fo sa mai tawina fo I tato tustu singa ia o lea ua o lo fai perso ta inga ma le fionga le li palmia le o se no ta o foi e momoli atu ai le anga fa tai ta po inga Samoa wa o to ta po inga talo ia e tu sai foi ma le tu pe lu mo le tua ia le singa ma ia le fionga le li palmia atonu o le sa il bayaso talwai ia o le sa o tu foi e awa foi ia le singa mai ia atonu lava mo le silafia e ta ua pele fa manino wa le lava sa ta ua inisio a to fatal tanoanga ele fionga le li palimia e ia se lao e ia se taimi o le atu ua il tato watunu ia ai malanga atu fafu au ba lava na siaki fa fo mai ina ia mautino ai fo ia ato le malos ia ina ia mfai ai fo yo na faanga lueina o le 5 tausanga ia ele se taimi la ititi ai o le tawa ia o le tula ai mai o le tangata tai le atunu ia o lo ato le malo siletino le anganga ma le mafofau ia atonu fo yo le sa o mai ta watu le tele o tustu singa
ia il tūlanga lava lea i le whaatupeina mo le tōsila fia o le sa o whailo le taimi o whano e o mai le whainga malo e le o mawhai o na awe tangata tātou tangata e tonga fiti atunu i whafo i le taimi le nei ona o le tūlanga o lo uti uti il whaasoa tātou luasu lima pasene o le tātou paketi ia o le ala le vaainga le lei pe a whaapea i o mai le a fionga le ali i pāle mia ia tu atu e whaapea e whaatupe le tātou malo a o lea tāli ngā le tātou watunu e pe o le aunga lea ia o le urgency o le mana o mia o le whaatinonga o tonga pitinga fo ilo na au ia o le alava ua whaatupe i lava e le fionga le li pāle mia ia o lo o iei fo se so soani ale mātou fo i vāinga whaapu whai mo le sila fia ia o le taitai mulinga mai le tofi pāle mia a o ia o le taitai o le vāinga whaapu whai o le whaatua tua i le atua Samoa o tas e le mawhai fo i lana nofo nofo le vāinga whaapu whai e abe le mātou so soani o lona winga e le ngata o le sao o lona ainga ia ai mai sei fo o lai fo ia le so soani le vāinga whaapu whai ia lea o mwhai ai but o lea lava e fai a pele so tainga ia o lo so longa le leia na tonga fitinga a tono na fo si le atu no ia o lo o fiso tai mai lava i lunga ngalu ma pe awole ia o lo fa ai lo mai ai ia o lo fa nga solo pe ana tonga fitinga ai a mai ona tonga fitinga ia o le a wai mai le tato fono tanga al pale bene mo ia a wa lava le tato paketi ia o le isi mataupu ia o le tatou mataupu lava lea o tatou i tumalo tatou atina e lea o le miliona tālā ia atonu mo le silafia o lea ua taunuu mai foʻi totonu le malo fou ia ua uma foʻi ona faailo ia le tulaga o le asiitia i ai ia le vaega tupe lea ia ai le io o atu le vaega lea auae o le lava e tapena le tatou paketi ia o le fetuunaʻiga ua mo le silafia o le taʻotoga lai ai o taʻitaʻifono ia o e o loo tulaʻi mai o suifaipule ia o le ua mai a le faigā filifiliga le atunuu ia atonu o le taimi lenei ia o fememea ai foʻi nisi o i tumālo po le a le tulaga lelei e tau ona taoto ai ia o lea foʻi sa faamaonia i luga le kapeneta o le a tapena le tusi e auala atu le matagaluega o tinā ma tamaʻitaʻi e faailo ai foʻi o le a iai se taimi a le tumau o le a tapunia ai ma faa ina ia mafai ona atono loo o lo silafia e le atunu o le patoa o mai malo fo e iai fo ita iala mawhainga whaavae au o na ilo o le tusi fo ile la ave itua o le a whaailoa iai i le fo isa tula i mai itai fono umalava i tu malo e lima sutas ta pena i fo tūlanga o iai a seta whaile stock take le a tūlanga i le mele iai whanua o wai molisi fia foi e iai tu malo o le lava iai i a latou ofisa tutotonu i lunga o whanua a e sa tūla i mai o le e avea mtaitaifono so o vaenga umala ia o umona whaamaonia i le pepa le kapeneta i le fontanga i le asolulu ia o le la whaanga i o i le tato mtanga luenga tina mtamaita o le mta upu fo i lea o le foi wa uma ona whaailo fo i matoe activate i le tato steering committee ia mo le silafia ia o lea wa uma foi ona whaamaonia i le kapeneta ia le tato steering committee ia e taʻitaʻiga ma faatino ele faigofia ngā luenga le komiti lewa iai lela a faatino ia atono tatou steering committee lava lea e iai totonu ia e saufafaʻi iai totonu nisi o le kapeneta ia masui o le atunu o le ato e activate mai la le tatou komiti lea ia auā foʻi le faatinoina foʻi o e toe ilo taʻiala ma faiga faavae o le tulaga o le a taatia ai le tatou le tatou watinaʻe lea ia atonu foʻi o nisi na o tulaga ia manatu o le paule na o mataupu ia o lenā ua faataatia atu ia e faatalatalanoa ai ia e pei o nisi na o mataupu na tagofia i le laulau a le kapeneta
ia ai mai se foi o nimta o polo o fia sila fia malongolongo puia li ai foi le malo le atunu ia ai mana ia tu atu le vanoa o le sa fa ai lo atu e nanai ia e mana ia lava le au mai ofisili ia anga ia tatou mata upu ia ua foi ua uma ona fola si atu ia tam fai fo ia tali atu ia mal fa alo Amin. Amin kome mai o i mai tu pasu mai. Le paketi o le tala tupe fou. Le na isau noa e amata i le ia te sema. Anga i ia o ke topa o tau sanga fou. Le lana tu e maua tu le siva ngolo sau nanga e valu masina. O fela sa o le valu masina na o le se fulu mai a o ke topa mai a fai ungo te semanga ia o ke topa. Mana ia pa sili. O tūlanga la vai o ile tau ato tō mana tau sanga lua o lua tasi. O le sampai ona anga i malimalo le masino yulai. Sapato amfai ona tepol tato paketi a se tema ilo naso sufa. O le fai ungo se tema. Pato amfai on pasi el tala le tupe o ke lo ingol balua po le tau le lua le babe au. Ile fai ungo se tema. Pato amfai ona ngai yo ile malo ya o kitopa ma operate ma pa matu ulola na paketi ile masina o kitopa. Ile ai ala se nga maltulanga le tato yai. Awa o le alaba o tato ilo o le whatatia ngā ia o aso ia e pea o le masina le o man whatatia o apeli le tau o na whai ai le whai ngā pālota o le awa iai uma whetu na inga ia ona o le me foi satu lai mai o le sa whatino ilo al tato whai ngā whilwhilinga ia au kusu o le taimi lale nei o lo o iai le fuafuanga o le second week of October pol vai asolona lua o ke topa o le a fola ile tala le tupe o le winga lo pa matalanga le balu masina a fa pel fai unga o afoi o ke topa le ai mai ai ia le pasia ile tala le tupe o lo na winga o le a fa to ama fai ona ngai yo ile tato a tala fa tau o tul tupe le November December January February March a apelila me Juni longa winga e balu masina e valu masina e whanga yo iai. A lea lawa tatou te anga i financial period o uma o Juni Julai o lona winga o le tatou paketi lua ono lua fitu o le atoa i lua sifulu lua masina e le ai se nga malua o lua tasi pa e inga le pato ate atu nei e pei o le fata atianga le na o le tatou paketi po tali fisili le lua le avanoa tatou fifasili atu i le tule o le miliona tala ati nai. O le wama atu o nala a whaile swinga tele a nala a tāpuni. Rono winga o le ale ai fuilani ngā luenga a matatu. Le taimi leo o effective ai le tāpuni mo tangatala e whainga luenga i tutonu o ofisa tūmalo. O le aina tu ngā luenga tāpuni o le ale umie o le ale ai ngā luenga tangata ia o lono winga o le a taatia i fo ina male haya ina po le au mai le o tangata e o whainga luenga whaavai taimi. Ia, manatu tāua tere tā upulea, mantua foi pe on whailu, o le to asfuru aso a ngā i mai whainga malo, e tāua i o titilo i vāenga ia, o mea foi le na babe activate e kako steering committee, o ngā luenga nā tātou steering committee, ae, o le babe o le fono steering committee, e babe whaanga i oi foi matala, o ke loa inga kasi lua bai aso, ina ia mautino ai foi, awa o le whatatianga e atono e talawhea ngai laba tūlanga o lea iai ia foi ia tato sui o taitai fono o lea laba wa toi foi mai ai pe o tūlanga laba le na e pui pui ai ona ua iai foi nai vaenga ia ua e se foi tūlanga la ua foi wanga yo iai ia e ua le mawhai ona paau mai whai ngā pālota e te taula ona whai ngā luenga la bea e le malo e le whapela o se ngā luenga la bea i paula bale mea e iai le lato ngā luenga in taun tā pena whai le stock take tā tia o ai le taitai fono o le la aduatu o la ua mautu uma vaenga e transition i ai ia vaenga umaia e pe o le aunga le nā ma le intention le nā o le bave activate o le kako wafo o le kako steering committee o ngā e te le se vaenga e tau ona ilo i foita i ala mwhaing whaamai ia e pe o le tali atu lea leilua ia
Alam mo no. Le to follow up tu nangale ngalung fa baiting. Amese la vai nei tangata ia sa fa mo o le fa ingo tau sa. Ale mai tau atu pe o le afai fon fa vai. O tangata umala ia tua mai o le masin amata tu ia o ke topo. Anga ia te se ma e to tau fi uma pe fa pe la uma ta pe na uma document se o ai e to tau fi uma se fai med fon fa vai pe tau na o pe le. O whātātianga o tātou pāinga leo le lip. Wa ili pāinga lava leo whātou amawai atu. O lea e tātia le tātou lip. Pol pāinga si snowboard kasi lalo mtanga luenga tupe. Sui inga le wai ai. O leo toi fo i lalo le MCO. Ia le tātou pāinga ia kausi snow workers. Wa e fisilingia pāinga i le afianga al pokalame lea. O na o lea la ia le transition lea. O te loa inga e a foi e iai le update e a ontu ina mai e le mtanga luenga tina mta maitai. Awa e pei o la tau lea o le mtanga luenga lea o lo ta oto ai funu wha amai. Po le ale o nga o le update. Ma o tūlanga foi le nā e mana o mia i le transition lea. Le au mai o le update il kapeneta. E ilo ai vaenga. O na ilo la ia ilon tūlanga. Ka au nga iai po le alte leo le afianga priorities o le foi la afia. Pe ila ona e sau no e sisno workers iyo e yaile afianga ai ole nau ta inga ale fainga malo lea wa tula mai ia faanga yoi por kalame ai ia ta atia se tulanga le ma le tala fea ngai awange ia se penumia inga awa olea e ol por kalame le nei ole atina e ale afo a miliona elena ol malo le ngalu ai o lea watu fatu tuanga i tuai nuu mala la fanga o lona winga ia manino le malo ia na ia ta ia lam fang fa mai ia manino foi ia tato i tu malo ta i tasi mafon fa mai o le alma fo anga o le fatu atu la i mai malo fo e mana o ile o ia se anga al malo e taufi ai e te tau ona fo i fata atia le tūlanga le lei mal talafea ngai ona wa iai fo inisi li poti watu ina mai ia wa ese fo inisi o tū malo inisi la wa tū malo wa le fa manu e ina o lato sui lona winga a le faia le ngā luenga a labe a i babe al malo ia e le me tū lai mai ia le a fo le malo si anga fo ia le malo ona o le o fa matu ina atu tupe ta iala ma fain fa vai o ma foi ona sign le funding agreements ma fon fa vai o no winga ia e tau ona patino le nga luenga la bea ia le fainga malo o afia tonu lava lai amatai ona fai mai le fon fa vai le fai u se ilong pe se ilong mai ona pasia talo tupi na fato am failo la io na fa matu atu fon fa vai la to te filia tanga toli tu malo e tala e le felo inga sim committee le fatino se asolva sofo a olea wa uma ona fai foi fai unga kapeneta pe par kapeneta ile asolulu le te asolulu nei ia ola ile la to tusi o le alato ave manino fo i te fono ma fo i ma fono fa mai ina ia lato tangia mai vaenga o lo mai yo ia vaenga e te tau ona tapena mai lato Io mai le tulanga le tatso paketi fa fosili con le emergency budget con solo le pelle tapenanga por tu fantasia fo na no ausia i aso nei wa to fa e tau ona activate ai como mo tai ia tonu mai e ona fai mato felo inga male ofisili o le mtanga luenga tupe ia ua fatatia foi tulanga ia o le foi sa umal feo tanga ina le e le komisi fa parlemene o lo awai foi taita ia le tuangai ia mai se foi sa fa pito ia ma le fonga petalai ia o le foi o umona fatatia ia vaenga uma ia e mautinoa ele io o le astolu sfulo ke topa o pasil tala o tupe ai o lo ia ile fofuanga atonu e ia ile fa lau lo ina fa pitoa ia lo nga ia foi le official le fono le mato fontanga nei ina ia fa ilo foi ia le aso o le tepo la lo ia il tato tala o tupe ia le la vai mai tau o le vai aso lona lua o ke topa ia o man file fe utanga ina ia wala ba matoe
o le matou tapenaga lea e tāua le taimi lenei o le faaaaiga o le tatou ana vatau o le faiga malofo ia ma le taatiaga o le tatou paketi le iai atonu o le tulaga lenā o loo taatia le taimi lenei ae mautinoa e o ifo i whaiunga o ke topa. A wai tolu sifulu waso lea i whai el tatou SOE budget. Mai lea so tolu sifulu se tema, nga i lea so tolu sifulu o ke topa. Lea la fo i ua whataatia ai el tapenanga el tatou paketi. Ia. Fionga le tulanga la le emergency budget. Abe asoleni te ene ina sa noa ia ni taita i le tuanga. On the limit to the emergency budget, we are signing to the same. If you want to know exactly if you want to economy, I have a limit to the emergency budget. And I also feel I say a set amount for the emergency budget. Yeah, atonu e pe o ngai e saunua le taitai o le tuangai. O le vaenga e tono talafatau o tu o le tupe e le meka o le unforeseen budget. O le tolu pasene, o le tufata singa o tupe faalu. Ia atonu e o masani fo ia tūlanga o kako unforeseen budget. E ka oko ale amounts nga i le luas fumon tupu miliona. O le whaanganga la tatou unforeseen budget nga alu iai se mea tupu mai. Peila tūlanga lava leo tatou OBT, pol vaenga lea e ave ai a tatou tangata mai fafu. Wa umai fo ona whaalu 10 miliona wa umanu pāsia le paketi. Tala whatau au tuol tupena o 10 miliona. A o lea ua te lele demanding mai utu a tele tangata e ave fafu. O ila resort ilmtanga luenga tupe. O il tatou 12% lea o le unforeseen budget ia o le whaanga io i fo atonu o le atonu la uia whaitau atu mala o whaalongolongo atu e pei o lea e anga ia i le saunoanga le taitai o le tuangai. Yes, there is a 3% o le unforeseen budget mo vaenga la ia ai o tatou budget ale tasi o lima i lalo le whaavae ia o lo whaanga io i lava le tūlanga le iai e mātou te o mai ia e saunoa mai ia le ofisili to e tasi ia le tutongi le ngā whatia ia mantua fo le tatou lusu 5% paketi lea sa whaanga ioi ai le atunu o le tala whaatau au tu o le tupe lua olua 5 o le lusu 5% o tupe whaalu le mauai le lua se lau mon tupu miliona lea sa whaanga ioi ai le malo taimi ai o no fuvava ai le taimi o le caretaker government taimi la nei wa dry up e kaulanga vave faise intervention al malo fo tonu whaatai le atua ia o le eka penga e kakotua a walango mai tia sa le tapenanga o lo iai lalo tūla fono e ele tasi o lima o tūlanga lava i o paketi whaanatinati e mawhai eila ona keita a o le afianga tele o le la afia tonga tangata whainga luenga o tūlanga le nā o le la whaanga ioi ai ma ia le process ma sani ia e tāpena o le wai ai le endorsement ma le whaamauninga le kāpeneta tāpena lola ia mai polo a inga aloa ia al tatou ale au malo le malo ia o le vai aso taitas ia o le atu ina mai matapena mai le matanga luenga o tupe anga ile minister o tupe ia vouchers ke kele o le a ia i foto tongi a tangata ia ona ave loa lea ile officer suetus ia mai lako endorsement whamatu loa lea o le process le na mata o mai le lua olua tasi sa operator i folta tau whainga malo mantua fo i o le sa o mai o lai ai le ko vikil taibina sa operator ia tātou ia ina ua mai a tolus fuluas o mai ta watu ele kapeneta na taibi ia walenga fatia le fointo extend ai le tolus fuluas o le whainga malo le nei mal tāpenanga o le wa umona mai a tāpena o le tolus fuluas o aia mai a se te mai le tolus fulu o ke topa ia ai longa to yes extension o lea ua tāpena lua lava ma o le po matou ngā lue whaatasi ai ma le ofisili o le matanga luenga o tupe ma le matanga luenga atoa ia e a fo ia mautino ia e pasia tala o tupe ai le i o le tolus fulu o ke topa
ia pe se fa manino aku nga ile autelenga altol pasene ia pe nga ile unforeseen tono tato paket No, Fiona kami mole anak tauna ni ale fanga malo ni sa fa on ba nga fa fai on fa moy na fa to fa ile main budget saule ia tono lo ba nga le na o nga yo ia ile mtanga lo nga tupel taimile nei ina ia mautino ia indi ba nga pongi initiative o lea sai tono le na batau e te tau ona amata ina il tato paketi lea lua olua lima lua olua on ia wala na sini pa mo mole na Fiona suipan ono le na sang mole Fiona le pan mi ba senentia a faila vai lava ia le emergency budget sila tu ia le Ministry of Finance lava le emergency budget mai mafai fo iona fa tu pe ai nisi vai ngona batau ole wingan ole mafo angane o office dia tu la sau sila ile tu lama le sasa moya ile Fiona le pan e mafai le emergency budget ona fa tu pe nisi vai ole ana batau sa fala ni bo sape ngai ole ana batau ole fa tu fa tino ile tato lua olua lima lua le tato paketi fou le la fola ilumai ile atunu ia o ke topa ia ene si ole ke ile kako emergency budget le o menino al fusanga e te dice no ma fi se cooperera kako ngalo ko ile si cost fu aso fi se total estimate o meia ave o mai o kokoro ka fenga ruenga ai de yo mai ke me o mai de budget au mo tali ya tu lo fa sidi ele ilo te minne man ko fo yo le sa polo inga la malo lo ngalu lu en sanga luenga tu petu fatas o ngai peia ona to fa fonga mai vai nga umai ya le e fa ailo ma ave ye fa mo tanga ta fa nga luenga malo o nga luenga fa tino mtanga luenga official lo to te minne o au nanga fa kon karate ia matato pensione mo tangata matua ia wale malolo ngai ko inga mangai lo ma ko te milene ia e pe o ba inga le na lo ave fa amomo el tato tolus fulu asol tato packet mai si de tu la o Fiona ile tata na le pache alo mo di wa ka ko fo ia makal ka ko financial ia tin masangi de am tama yu la yu to so fo ai ole ta auto de forensic audit foi lá dessa aí tem já ministro auto pena mutai ia e faz tu amar ia ada o forensic audit da se le do filme ministro nem tem me male para levo a ver esse gabinete ali essa aí gabinete tabsi ele foi me que se eu mas eu mais malu fo sili mo se fia ia o tato forensic audit o le sa abatul pepa mali potile ilunga lau ka peneta ile solulu le ia o na wa o le tu la mai ile ba inga fo il tato wa tunu ia il to se il palmia ia o le wa ia ile auta singa ia e vai a singa mafia fia o lipoki e ta ua le ia i o le taimi panga noa e o mai ia ile ofisi le mtanga luenga tupe ia male pulenga fo e o mai e tepol mai tala tupe ia i lo le il minister pole altu langa la ia li poti amai ai ia ona batu le ai o atu tepol fo ilunga le kapeneta e le fai o fai uma ia alawa mai o io le ia le tulanga ia o le nganga la vai ia i tulanga ia tina e fapea ia o tilo o le ase outcome o li poti wani le sona taua ia e fapena fo i ona tau tai fo la wai ia le fai ngā mālolo tūla i mai ina ia awa nei tue tupu ia e pei ole a fo itali atu le nā tato forensic audit ia pei a lewa konfesi le fatoa manu e lewa Fiona tato whiro inga mo moni tanong toi se mele fai ngā mālolo e se lo mona wai lewa e toi whiwhini o e fai ngā mālolo tanga luenga tupe o se tanga luenga e se taua wa pe o temi foi sa e se e pe sa tele ana i la mumu foi sa fe o ai tua ia de mata wa tu de fa tu tua ngala o fio at mai sai e te o veina tu fi minister o tupe pa vai tu la na tupe ta tu malo
O le nganga e whaftai le tua i anto whinga. Manto fo'i ia sa mātou se e mai le paia inga taluai. Ia o le sa au mai le whatua tuanga le whionga tamaitai palemia, ia le whionga sa whapito. Ia ilo uia fo'i tūla i mai sa tua ia ile ato atoa. Ia peta iane ia ele to e alu i tua le tatou sa. Ia o le fo'i ua tūla i mai le whainga malo fo. Ia to e au mai fo'i whatua tuanga ia tea. O te tūla i mai ai. E mo i au tō whinga ma le wala awina. E le whapea fo'i e au mai nei tō whinga nga e seila ai. O le ako ke sisila mai. E lua o lima. Pea o kou kākaso i fua. Io e. Ai o le mea ia. O le nau ta inga. Whaatino ngā luenga. Ia o le anawa tau o umana whaatatia le foi sa o kou sisila mai ai. E le ai se vai panoa i tū malo e 5 sutasi. Sa ngai i ai le vaenga whaapufai. O le ale nau ta inga. A matou sao i maau. O vaenga i o le ave i ele matou whaamomua. I le matou fo ia a wheloa inga lea mai tū malo e 5 sutasi. O le avanoa sa a mai manino ai e tū malo. Vaenga i a matou te mana o ai. Lea wa umanga incorporate ko kongo le anawa tau. O le tiu te la ma le matafa i o i lo tūlanga wha minister tupi. O le kaimi 5 kausanga, pe ia o le emo le mata. O le nau ta inga o so se whai ngā malo ma le whionga le pāle mia ma le kāpeneta. A umai fo 5 tausanga, o mautinoa, wa au sia umavaenga umai. Pauanga o mea o le whakalikali mai le atunu. O mea sa makopolo nisi le atunu. O mea i e kaunsa vali ai. Mea fo ilale nā, e le o mawhai o na matautu o mia le paketi. A wa le paketi e ngai o i eiso se atunu. Ia pei o le tali atu le whafsiri. Au mai tau watu. Pei awa umai ia kako minguke po wa tasi tu la.